Iban Urianti wan paran menurut Abdalin wan paran menurut sung terbentuk terus pacan kitkan pasirnan untuk sung terbentuk. Wan kacung kupuraya koi cuma seratan wow kaping lengkap pada ngecek kaping kan ngecek ni. Iban watakan cai rete lepas sang surabi sang nan ni port sidiko dan koran sukai orang lau bisa ke Yesak silu sakda Yesak ini masa ni tetap ni itu usia yang muda dia ada sang kan kau tu kerja tu kau sisa ribung nak kecimpang kang lau pun dopo pula kecil pelawai kapunggalan tiung pun kecimpang tiung pelawai masa ni ये बोल रही मत मेरी क्यों तुम्हारी बुआ में ओम कटनी फिर तुम्हारे ने कम सकलांग बोला तो कटिदा तालन वाइने उनासनी तालन वाइने ये सब में कोटिनो को लोग तार अंशों कोरस में तुम्हारी किन्ने तुम्हारी पान की कटकटा मन की लेट्स नो वो तो अंशों कोरस में तुम्हारी पान चुने फ्लावर वो तो नशन तालन वाइने तुम्हारी कलों की उलांग कौन लाउडे पान की सपा Aman-aman ang kasama ka pili. Tuwa ito kang Jesus, kacing pagkatapuret, kapinggalaan ko yung court, kacing basa. Kahit patukon ka pa rin. Kalaanin kong maing samat court na kalap. Kami sansal ng clockwork, yik siyang karat, o ika. Magkarigyan po ang pintat ka na anong nag-feed. Maing samat court na kalap, sebagai yang kedua sarungnya punyatan ada yang ki asen ada yang ki no asete ada yang ki ayat mereka punya ki usaha kami dengan kapangan sondor macam Moses Christ
Alle otrone orang sises met maular perutnya. En miamat o kata-kata mungkin. En tunggal sang chorus desakan sang chorus. Kaput ye sabun menkucino kaplo yang cat mencari sisters. Tanpa chorus menguatkan masang mantan kata-kata mungkin. Masang chorus ang pasang.
Lord, ang ikong Jesus Christ, ang kasingilang kong alporos, ay kasyanan ko na bilis sa puno, pero